Majke, ovi doktori su svi isti. Je li zoveš, to se niko ne javlja, kaže nazovi. Imaš tad, imaš taj broj. Ti uzmeš ljudno, nazoveš to, sine, držite na liniji. Samo da ti skine svo više su kredita ovog. Aj više je bolan. On me našao, da zna kad mi se javi, viće svog Boga. Bogam viće. Neće se on sa mnom zajebavati. Tačno čovjek ne može ni doći ni zapaliti. Doktor Guzović, izvolite. Doktor Guzović, Hašimov, Džetem Čemurić, onaj što je juče bio kod vas. Da li ja mogu danas da dođem na termin? Ne mogu, bogam, sutra, znači sutra sam prebukiran, imam stvari za uraditi tonu, bogam, eto. Pa ako bi ja mogao nekako da danas dođem. Jes čovjek navalio kost, sad jebe mu trunje, pa vidiš da je... Može Hašme, može bolan, kad god hoćeš ti danas dođi, ja sam danas... Samo dođi, pomjerit ćemo bilo koji termin da tebe ubacimo. Može, hajde. Može, eto, važi. Ajde, čućemo se, prijatno. I moj je sreće što se javio. On će meni naći javljat se 5 minuta poslije. Naprijed. Idemo, dan počni. Maja, kako se fino lupaju vrata, jele kad nisu nečija. Halo, mamlaze, prestani i bujru muđi. Doktore, džeste. Hašim, Džetem Čemurić, drago mi, doktor Guzović, ali jebem ga ja, Hašme. Pa da je malo obraza, ne možeš tako lupat mi na vrata. Fino uzmeš, imaš pored, znači vrata, imaš tu zvono. Eto, de provjer, imaš zvono. Zvono stisni i ja ti mogu onda odgovoriti odmah da tu dođeš, aj, nebitno sad, nebitno. Vjerovatno došao si tu da provjerimo oči, ovo ono, Bujrum, evo, imaš taj tu krevet, sjedi na njega, samo da ja vam nešto svoje završim i odmah ćemo početi. 3 minute u vrh glave. Aj, dobro, eto, kad ti tako kažeš, evo, onda ću ja sjesti. Sranja ordinacije, majko mila, niti imaju oni seksi, one sestrice, ni one sisate sestrice, ni one sisate i seksi sestrice, ni one sa guzoma sestrice, ni one sa guzoma ni seksi ni sisate sestrice. Ne mogu da vjerujem kakva je ovo ordinacija. Bullshit neviđeni, majke, eto. Još što mi je nešto ovdje trebao bi se nekad i okupat, vala, mama, trebao bi vraga. Znaš ti koliko bi onda to vode došlo? To kad bi, znači, ja se kupao svaki dan puta 10, 15, ma dobro, ne kupam se ja 15 minuta koga ovdje lažemo. To je minimum, puno para za vodu. Isplati se to plaćati. Doktore! Ovako, Hašime, da mi počnemo. Daj mi prvo ispričaj kakvih ti problema imaš sa svojim vidom, kakvih ti problema imaš sa svojim očima, tako da bi mi mogli nastaviti i ustanoviti koja tebi dioptrija uopšte treba. Da li ti uopšte treba dioptrija, ne mora znaš, mislim, može tu x faktora nekih igrat ulogu. Daj ti nama reci, zašto si ti uopšte došao, kakvi imaš poteškoća? Nije baš ovaj najudobniji krevet, ali hajde može poslužiti. Poteškoće, znaš kako, brat? Ja prije jedno možda 7 do 8 mjeseci sam ja primijetio baš da mene, znači Begi, znači tu nešto fali u vidu. Znači prije sam ja mogao, sine, znaš one igrice prije, nebitno, uglavnom kad pucaš one patke, ono. Ja sam to prije, znači, mogao igrati i vidio sam sve, fakat sam, znači, vidio sve, nisam bio, znači, čorav ni 2%. I u zadnje vrijeme se meni počelo dešavati to da mi je mutno nekako. Znači, malo dalje, ako odaljim onaj monitor, sine, znači, meni je to mutno, ja ne vidim sve. Suze na oči, znači, pršte, isto Nijagarni vodopadi. Znači, ja sam tu pokušao sve neke kaj, mate, imaš oni krema, ovo, ono, kaže, stari, uzme ove kapi, nešto jeboti kap, znači, mater, sad, one kapi su kaj, Begi, kurac. Na blizinu nemam toliko problema, znači, mogu čamti u mobitel, mogu gledati 10 sati, bez ikakvih problema. Da, znači, problem je u suštini pogled u daljinu. Znači, nemaš nikakvih problema na blizinu, sem pogleda u daljinu. Da li, na primjer, ako bi ti sad pogledao kroz ovaj prozor, i sad, zamisli se da vidiš tamo negdje na 100-200 metara neku ženu. Da li bi ona tebi djelovala onako čistije i sve, ili bi ti djelovala onako mutno? Čisto da znamo da li to samo djeluje ako ti gledaš u monitor ili djeluje na općenito sve oko tebe. Jer to je velika Hašme problem, mada bolje, kažem ti, bolje da imaš i na daljinu
nego na blizinu. Na blizinu kad je problem, tu je onda stvarno velik problem nastaje, ali eto, objasni malo bolje situaciju sve. Pogled u daljinu. Ne. Zavsti, znaš kako? Ne mogu ja se to sad zamisliti, ako je neka seksi treba na kraju, sine, ja ću nju, znači, vidjeti, znači, u bocu. Znaš ono u bocu kako gledaš, brate, sine, znači, ona se centrira ispred tebe, ne može to, sine, da bude, znači, prljavo, nikako, znači, mutno, nešto, ovo, ono, to je čisto ko suza. Ako je neki fetzak, nako da žlaufa pivu, ono, i nako u potkušu se izvalio, sine, bolje njega da ne vidim nikad u životu. Meni je problem najveći to što je meni bude mutno. Većinom kad budem u monitoru. Ovako ja sad gledam ono na daljinu, malo tu ostavim, znate kad je svjetlost jaka. Men tu onda sve duplo ja vidim. Ja vidim sve duplo, sine, znači imao sam jedan dan to bejarab, znači imao sam osjećaj, gotovo je. Toliko je bilo svjetlo nebo da sam ja mislio, znači, kad sam ja izašao van, svjetal pod, svjetlo nebo, rekao evo ga dženet, aj bar sam rekao u dženetu, nisam u džehennemu, znači da gorim, sine, znači da se bar sam nešto. Najveći problem što su mene prije ismijavali, znaš ono, Hašim Ćoro, bogam Hašima Ćoru ipak zdepalo. Bogam kako je krenulo izgleda da ću ja morati let svike, znao sam, fuck. Dobro sad Hašime, ne mora to znaš da ćeš ti, znaš, morati nositi naočale, da ćeš ti ovo ono, ne mora, znaš uopšte da ćeš ti imati poteškoća nekakvih, jer znaš, ti ako, evo, određeni period, na primjer, nosiš naočale, leće, tebi se zapravo može vid popraviti. Neće, nažalost, nikad se ne može vratiti vid na 100% popravljeno, ali vjeruj mi da se može dosta vid popraviti. Ja evo nosim naočale, i meni se, mogu ti reći, popravio vid za jedno 30% nego što sam vidio prije jedno 5 godina. Tako da, Ašme, ništa ti ne moraš brinuti. Kažem ti, možeš ti nositi leće, ne mora i to biti naočale. Znači, ne mora niko oko tebe znati da ti uopšte, da si išao očnom, eto, ako te je toliko sramota, moraš isto paziti, jeli, koliko puta gledaš u monitor i sve, koliko duže gledaš u monitor, sve više i više se isušio oči, tako se i leće isušio. Ali to nikakav problem, nisam imao ni jednu osobu da ima problem s lećima. Nijednu. Tako da, do tebe mislim, ti možeš uzeti naočale, leće, šta god hoćeš. Ja sam se već iskreno bio prepoznao, znači ne daj Bože, rekao moram nositi cvike izgledom. Pa ja ne znam osobu koja znači nosi cvike, a da izgleda fi... Vama alarm stoji, znači, samo tako. Znači, top, znači, ne moram nositi, znači, meni je kamen sa srca, znači, pao. Tu imamo samo jedan problem. Koliko to košta? To te izađe, Hašme, sa ovim pregledom, znači, ne računamo samo naočali to, već i sa ovim pregledom, to se izađe 380 maraka. 380 maraka? Molim, brate, šta? 380 maraka? Pa ljudino, ja za tih 380 maraka okrenem janje, kupim 3 gajbe pive, zovnem društva, čipseva, gluparije i još možemo kupiti kolač. 380 maraka! Ljudino, hvala tebi, znači puno, hvala ti. Znači uspio sam ugurati još danas, znači Hašim, adio amor.